Sompa Asem Mpe Nipa no de asanteman agiatum de asanteman kiremu a eye de asanteman kiremu a asisema po menteme ho ase wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pa de pomasibere ne de ama kama Sompa Asem Mpe Nipa no ene jagokko na so Sompa Asem Mpe Nipa enya asam keto akra dwumadi abeto omra samonka sana the nations anka wafalumba obateneka ewo dwumadi we eso na producers awadawuruma wonya bi edeto aproso na yeturu sere ene abasa aya kwantabisa Isaac yenyina kwanta so twem maniu na so hwa ena yebegina kokko sachi edu yaboa Fletcher wo bodwuma se o kajagum enya asem ketwa crack na uko master control room also so Azuka we Nigeria ni ne fa eye Ghana ni na se wa patru epeso okọ America manim se hono peso okọ firiw untumi ente na se na medical ka kire se nam ka osimu a nyese bia kaka na ebeye wo na mom se unya bibi na udia na wosie bi eno ti na aboagyan eduru ba bi no kodidi a obeda ho na opu no owesa sanse wakora ne ho anya aduan ne bi eno ti no wo bewesa amanafe kama ansan wa mene Azuka so so beto American tade na utopara nsuru a na obaya ne koda konfo anoche a yobi na beka se okambu ba ko yiton kom de obayare na obo watch Azuka no Asem eno tie se de America sem ko an de ekuno Azuka no America sem ko a ena ekuno Kevin oyata na Kevin no so no ne yonko pa wa adwuma ne abrante bi afa ne Daniel wenya Daniel no okoto jatabu ni mu na we Sompa Daniel e yonko no na ko na krana na sisi me be start ahwehwe wo mu nsemu cause atano me time so kura no ne na madwuma mha eno na me pese me hwehwe mu na me hu de wone Daniel no abrante no eyo abrante e friend King David ono so ewo se Solomon so a ono so MC ya ho King Solomon ena abrante usika na nse wo ma ho usika nya ye okay be man ya ko ne hyeden omwadawroma ena ye nam social media applications ne so Facebook, YouTube and Twitter no ena ye nam so subscribe share afoforo hwebi na wontie bi enso emfa emfiri ho na asem bi a ye kan ye adwoda ne branda so ewo mami zane di ne di se di agent ha wa bruchi memu no anya asem keto ayadwobreo wo mo dawroma ana social media applications so ye nam so kofro bofum pa bema asuketo am yi pebre na ase aboagye fosuo 19 fosuo menefo ntum pa katachie serebia bonche nana atwentwen kodi awu atwam yansa ne akosa me na mete adwam wo na me ne Sompa Asem Mpe Nipa no ekoboshe asase so kansampia wose kampia na wokomi kurom asante mapon a britwa bo nana jeni boaten ona yetunsuom ene butoku ehene ono ene saye tomfo hene ema nana no matra komia wa asante mampon nana kanchina gu yayaya na yire pa ene adwuso man hema nana ya santoa eno ti ene mefa konwa kase ewe so na mama adwuso hema yako ene hyeden sanse enye betesa na uko 2+2 asante mampon so a chiame bodi odampam dotiye sabria me no kan chiame bodi dampam ten ewo 2+2 na chiame bodi wono ena ye sante hene chiame a wo asante mampon na konwa ne mu du se ne ba sojaman policeman black tea ene manflo ene afriye memomo yako ene hyeden nya asem ketwa duru ba bia
wo no ye nyina be kro na kwan abefa so abekọ no na eduru bia na ayawre hosem omna samo bibia bokọ de Oforisuo bibia bokọ aja adwampa ne ahweyi nti aja Nyankopon hwe so nipa bia oti wiase a ahweyi ada adwampa taato oje Nyankopon do siane be ayi free no kwa mo be poda mo wisu odwen papa na bone sa ta kira bo wanza brabo no de bia be ka so bi na eye wo na so na bi anya wo bi na eye wo nti ya tiefo ni ahwefo na aja ya cheche omo se Nyankopon so mo kwatente no mo amwodin na sika bi mro mbotom na o munya bi mfa nto credit mfa mfre de bia me ka se wo ye aduane si wo ne se nipa gunwu to a na se aduane na ede emom wo ye aduane si wo no bo se wo fra budin emuni o bi ama ende no hu se no man koyi nti ye beda ye tiefo ne ahwefo ase nti ofo ye nkoye no okay the nation zanke bibia bokọ de Awurade akaye hye no monyam nti no sia college nyina ye beda o mase na ye hyehyɛ on baabi omu bia na me amedofo ma de nyina na ofa ase ela na mepa echina ye yi no wofa echina Friday na Saturday apeno krabe wo asukwa ela swame ela o dabi ela o ade beba acho ade beba ela ne wofa da form echina Friday ye yi no wofa na afi apeno krabe na mepa Saturday wa asukwa de yesre nyame nhia na afi yasre bambo se bekọ akodadi na obi ote ahodwo ade beba nyina omunim ne wofa yi nkugya no na nya fefefe ya de no firi ho ago so ma hima mechia no kwan so nkoso kura na afi selifu 11 so obi omu bia nchia so nkomo mma menitad hotel ehwedumadi awrade nhia no nya ne kase ya base ya futu sem na na ye so de beba na afi ije wo se ya kagum ya akoye ene ye yawada enwum kasa yawada de yenwum a yetietie no ane tu ye ho efo efri se ye maame nom ye nananom ye papa nom ye wofanom a wo mo bo nwum no ketrema mpro ebi tiase na ebi sososo ato nananom ense do afutu sem awom no ena mpempi no yawada yetu bi firim na ye de edwendwen ho na me ka kire odede bi na nwumre se adie bi a wo ye no na entumi ensi so ema wankasa na brabo no enkonkan fama no emani mu wabam wate adie bi a wo pena won sankan ye no na chewchew eya ba wabrabo mu no orofo emani mu wabam de bia da odifo Kofi Amponsa bo nwumbe na edese jema wentete wonne wodofo ne unyamentem ema saade no emu wabam wate Kofi Amponsa na boye yentie sa anwum yi emra sisia
na wi abepie me ma wait to me ni nya me do mu wait to me babam obi no doku ade abete so obi ne baby ane bosu me bepie me fa me sense man wait to me babam ate wait to me babam down when my answer you chida and when we say yes ya ku Sompa that's wait to me babam down wait to me babam down when mommy get come okay a womb say a free from January up to date where she akosem anoti me catch o dede bi ena nwumre say akosem eni abena wadi ewo afinfitiase abeduru saa bere no da so tiase orofo nyonko an nsohwe ne amane ato wa fi mu o enye nko na wadi abene afi mu o enye nko na usika udwetre asi afi mu o enye nko na afi mu udi abawu o enye nko ena sabia ku sabia nyado ukunu agyaw anase wo yire agyawo eno ti na odifo Kofi Amponsa ne nwom no se he wopon wafi mu nso hwane abena wadi nyina no emara wabamu mu da biada na obi nim jonku ade abeche so se wo kire Nyankopɔn di wunhyira beba na de tie Nyankopɔn ebeyi wa firi sumram na wade wasi mapon maso etodofo na anwumre me ka kire wo a wo hwe me na wo a wotie mi se wom se wadi akosama fi mu ewom se wadi abene asemu ato wankasa na wonim enso hwe ato wo wa na wonim yeyi wodi firi atwuma mu na empo ko suspension wo sa beye wadwuma enyo nko an wadi abene ema we mu wabemu ate enyo nko an ye ka wo ho nsem krom ha enyo nko an ye di wo konkonsa adwuma mu ho na empo kura no ateatea bi ateatea wa ma wani wu pa orofo ema we mu wabem da bia da wate anoti e ka chiro dede bia nwumre wo nwum tue Kofi Amponsa nwuma wo hwehwai se ewom sa afin fitia se wadi abene akosema bawso wo wu atisi mu fie Nyankopɔn adawurma etu atwa anoti e hye obi nkran na nwumre se o hawo ni amane bia afin fitia se wo komu ebesi sabre emani mu wabem de bia wate na kropo twedi ampomba sayi adom no a wonu ankasa bo ni wiase a wo bo wo no woni nim de wo ti a ode ebo wo ti mire bi beba eye time wakosam ani abena a wadi nyina no kropo twedi ampomba hwe so obekora na wasiesie na wo so atumi abe somebody enunti dia banyina no ena nwumire me ka tro se sedin na ye pa wa pampam toto no na ye shoko mu den ema wabam emu da biada ewo wiase asetena enna brabom onsohwa ebetowo eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 omna samwa enche atiefo ni ahwefo nyina mo hwe yen ene mo mo tie yen Awurade Nyankopɔn mo ama obi a opese ohu yen na oni TV Nyankopɔn maniska na onka obi akoma no ntobi ma no mejo mo oni TV ne ya monkeka mo hye obi am ka mini TV o kana ni pakron so bi o wa no atobi ama na edu me bi o wa ya na yenwanu mo a mo tie FM na nko ano ya na ya mo ya tete nkoma e koso ye ya na mpese me hwe mo ni anso mi TV ase mini TV Nyankopɔn mo nka obi bia ho ya tiefo ni ahwefo odifo Samuel bebia obi ano odi mechiawo na menchia mesasaka
ya tiefo bo yima ai guy ya oyempa boy ya tenen kan chepa o oyibo Oyibo national oyibo national okay oyibo ana obaya no attack me majwa send one any birthday say oyama and on any birthday o de woni mo and meti ho asem wo frɛ wo yo ya da na te ho asem okay ebe si bia ye nti ya che ya tiefo nyina Oforisuo na ya nyom kasa cha nyom kasa de a na nyom na da pon so ye be pense mu na ya hwem ampa onyom tofo no o si we ni we betima e de abu mabem o ntimi emu mabem ampa aka to e nyom a e de onya biti ni ye ensem no so ewom so ye na tiefo ni ahwefo o mo hwe yen megitum se menu nya bedi adanse ase nyom no se tie mu nsem a wenti mo wo no se na wutie na wo hwe yen ya e de pa na bu wabem ana e de na aba wo so a ebu wabem eno ne ye beche wutie nyom na no ne ye ba beche ampa megidi ese wote Ghana hanko ade a fo so di ho agoro wo be hye ho ahoma to Ghana pa make minimini America so so betra pa de atwetwe ani awrehosem ani antisabe ehuro onwe ya obepa onyame Bible mu nipa no ekonani saa mafe wo se me mpa ma wurade da papa ne kan saa o se me menu mie no anka ye pae wurade achi ampa Job no na mu odin Oforisuo se bonsam de ne tebesi usu a Oforisuo onwe ya obepa onyame na go betim ne yemu ba ko jisika duru ohia na dokoro no eno ma akọ no so na akọ ne widie mu no ehuro nsem keka otu kwan yo wanfa hwe ama ehuro hey we tria first na bobo life anyway entina ye dey Ghana yenim papa sa we uhuni mnante biremu pa nanso hwe Oforisuo utimi ti asem bi asem no yenka nkyerɛw lumba na kai wo se yenka nkyerɛw no akoyi wa no yenka ma wonte ene na ya no ye ka waki asem poto Oforisuo obi atie na asem bi wo baabia mo aka na no wantimi abambuo no Oforisuo nye obi a ne timi me se exams bebre wo wiase wo Ghana ha no mo a wo wi a wontimi mpase wentimi mom emu mabam ampa onyumtini za no wo ka o wo si wentimi mu mabam e de na si yenti be ma no nya ne hwe wo ba no nya ne hwe watua ade na oba ne so opebia wo ye ma no Oforisuo enso wo se da de nyame ampata obetwe sekan nyame ampata obehwia sed nyame ampata obedane taakum ne maadwoa nanka ye ntika ba mubuai asema ye kan ene nti ufa mu ba kakra kami nyanka mframa papi bi efa ho nanso amana buna bam ama wakodi ewu drume bi ye saa so na nyumu ye be ka cho ye futuo because ene obi afọ obi ho pranya ene se wo tie saa program ye se ojai obi afọ obi ho pra oba bi ho prampa emu oya abo ba no kasa fede obey be madru wa na ye wone bo te se o de wonka ho nanso be ma ne ma oba ni gina baabi di kodu saa Oforisuo onwe ya obepa onyame achi wabambebu akodi sebe don san kwa so ampa oba no ade esese oba ye bia ma ni kunu wo ye nanso ni kunu so wo hu ne wo ye wadadwene ho wonte ase na Awurade na adan to obi ebu nkotodwe ebu sese Awurade na me nya wo ba na ti de akoso yi eti me da mabusuam aso na busua adua na busua me de awale pa ma nya bia na de me ye bone be na ma ye nanso obi nsedua nsa homa de obi ye mfata nanso ni kunu emfa na nsi fom me nkwa de hwe me de yafupan ehya aben a me nya tiefo te Awurade na adan ti nyame ampata obemmane Oforisuo nye ize ya maami awura ma bonwum bi o se woda akiri yaw
yasin oye wachiri de na nipa so ma wo nto we fi a wotim ne bro no a wote so ampa sika ne bae no na wotim ye o na onsam ye wo ne namfo bi na di ye ampa boy but na sika ne san ye no fosu ya sesa wa reform wo ye kwa sampa ne we ya no kasa na owo fosu wan hwe ya obambe bu tina nyum to ni no ka cho se we ntimi mu mabam ampa so I shani no se na yire a oda na chikwa ka chen se na den e na wo mie di hia sei mie mane mfa ha wo se me de ba bia mani twere no oho na mani hwe because o na me mo ayedai e be firi aba ampa so wa masa no mani nyina ayedai amu na bam na yire se pa ho chi ne yenko wo se da bi me se ba bia mani hwe no oho na me mo bi ayedai be firi aba ampa ni ampa sa exam so wan de betimi enye yize fosu adikanfo no omugide na so yene de ne mo ha asam kakra bi ne atweto asam kakra bi ne agya yere asam kakra bi ne agya yakunu enna ba ma ne yere te na mu ye pa kodru me bi ho a stroku defo be chi be ma ya afedie ma ne ntimi ye ya ne se ye gya be ma ya to dem okwo sisa no manya wama we no ya de na bu na bem ebi anka wo tena wanka nyankopon hye ne woni monyam nanso exams no wantimi enti onyum toni ne se emma we emu abam na we nso ntimi emu mabam eno ne ye ka cho da sani se nyum kaza enyo no mentie beat ne nko asa ampa woni masa enyum ne wo sa na utiem enti we na enti mabam medidi asa no enti de meku yami enti memfa duro ngu na dwan mi manwu de me yire yami enti memfa bibi nhye no na membo ne tuo enne obi koku ne yire ne enne obi kodi ne girlfriend dem enne obi ne kunu wa plan se wo mejam mpentoa mo wadi am wu because of say ne ho ye na hikeke dada nchene ye besre abrabon de mu oden wan wi awon paase nenso ye da nyame krobi so wo se ye da nyame enti sa no ma wo nyina no fo wa ade kakra wo de men ka se fa de pi wo de fa ne kakra edrume bi anu ma mu oden no apejo ani awiaso wo se hen fa ne mu abefra ba wo se me mu afra asafo awurade na wo de wakasa na wo ko wanim na nkunimdie papa bi wo wanim eti nwom na wo to ye no ye nua ya papa bi bia kofi amponsa to ye no e wan to ne sa akwa wo tie nwom na wo nya beat no enwom nim nsem wo de okeka mu nsem de ai na wo de wom wo se awade anasa bawuo ampa emu oya akwada na wo no ba akopɛ o wona no na esa gebesi ofosu onu mu wo on na esa gebesi o ba onu afiri mu kɔ ne baba betem ɔkɔ ofosu sa exam so wan hwɛ yi a wo bɛka sɛ urade obi die du obi die nan obi die nsia na me die ba akopɛ odidi man bidi wagya funu wɔ dem ɔkɔ urade na adɛ wan hwɛ bapa wɔ urade akyi na nyame nim ne ɔyɛ na ɔyɛ manema enti ama wei emu abam enwom ne mu nsam na de wo ka se wo kan wo wie da enti wo a wutie ye wo a wo hwe yen mesre wa ampa enso wani mu oden ampa emu oden pa ofosu nanso o se ema wei entimi mu abam fosu enko enim no okay wo hia nso hwe akosem about so nanso so ema ni mu abam ate the nation anka ano bo ni we mini nye free nanga mpesa mde ne no kura be kan bi bat enam na nsem wo mu ntina o se ehwe ne yadi dinkom ya so tan okodo anu ayi nimirika wa bonyom a ensem wo mpa etu okwabnane ana otitire bi afo se abrabom ne esie no entrance mane mfa emu wabam tumi gina ne nyom ne so na me de ti ase se me se chiri panyina kan okura kire no na wo de metwe beta ata me mani mu mabamu mekoso aka ne se me kana bribia wa ye nsem training wo se chiri nipa kan okura kire mpanyini nsem o musisi ngora o kan ne de police mehu na de metwofo mehu na enyom ne se me masa ne ma na wo hunu ne mu wabam tina me tenyom no ase a ebusu ye mu bi ehye ye nkuna aka kire se ne ma ye ne ye papa ye man ye hunu na kire ye nipa ka ye nipa ehwehwe no eme ye hunu na nto ye so se afi di asem bi beba ne ye bechia ne ye hwen kan ye sese ye ka ye ma dwei emu yabam dabi ensi enya asasi so abere kure na misati atinum de hye nkuna ya kan wi ene ye betena se nipa wo se ye se ne kan kure kire no ye be doje no kure ye mani mu yabam Isa wale ya che awo mai emani mu abam ni obi ana ba wi asese wo ba wo
nti men no nko amu abem na ne men ni je ba asetenam no wi a wo firi ho abebre na aka wa akire bajo sika de obie bie nwuma na wo koso wo chini so ede bajo utuka papa na wo koba na ede bajo de fi papa mu no ede obu anyanka no ede nti ma wo no nko anye watenhye sika eta wo ya wo nti aye moso untimi nko untimi ma untimi nane dane ho ni pe kwa wo beso obekobi usuro si ebebusa se na abofra no enu nti waka ho ahye ye no nko ase no nko ane wo ha but ni aso wo ha ne doors ne fe no enjoy life ma sa de keto ani mu abam Easter sikana baby batunya be ma bia omfa ngosi babia kwase afo memma nko na ohie o mabrabom emma no mu abam na ebia na wa meware emma we meye case mawo Matthew 19 na eba no ka osinye obia na e born so omra wi ase na o ma meware ndi eba ne sa na se wonka wa okota azo be bataze kwase afo nko na obehie o mti je hutum sa wale nka abrabo ho ne tuko anamoko anim emma we nsho so babia madure babia matifi we uba wo kro mbebuza sa na akora ni kunu we enu nti maame bi aye mmobbo cheze aka ne so wonka na no oduro memma sa na ema nketegeti mu abam na wale nko heaven ema we mu abam nko awunya baba akope wadane jonki enu ahye wo so maame yale eda wo so sesi aye oba no ho adwendwene sa na oba wi ase so oba ya to na sawram ne tena ba bi bo obra oba fie na aduane wo amane bi do so ma na oba tena geto awo ntena ye gieli no na wasum gurajo ma we mu bu abam na de na de akwa ba ko penti wakwan a waye tantantan tivie be ma yi ma usika kam oti abrochi no wo no wan pe usika ba wontoma ba oba yi ho adwendwene ntimi mpam bi no ahye e ma we no mu abam abrabo ne bia mefra ye mfa bi ntu bifo tichechiro honwre asie wie enye obi adasa ne baba ye dongi be no no ochusu ye no no ye ni sesei wabo aboso de na chiri biara hu sika kura ya asa ebra bi so be kan chiro ho se asise nsisa nyame nko na me ba wa bontene so ne nya asumdie ma okra e ma we mu abam e metena se nwundwini we ho edama ba akora ne so ampa wabodam mantem mofo nyanim so abodam nyame aya adom de na kompai bobia ba cho hunsu didi kakra wate nom kakra wate muani nye kakra na ye nyame pa ne ho beto ne ho anto no so ba bia ochusu so be fa no pe kwade fa ma okra wadwena fon dodo ma we no mu wabam enka ho trotro driver enumere ya na yaje wo ka yaje ki no wuda fie wa ye lucky watu wo fa nka fa sho ho nkran Emma we mu wabam na ka na we use na 15 obi de 2025 obrawo edi anyi 15 na 25 ni ntimi mma de o se yeje na nante be 2 months na obi ahunu se wonya adwuma ansa na obi adi wo nkomo onim se wo serewo na connect wa ma 2025 de onti we yase na wadwene saa enumere obu ofu de call yene no maso memma we no mu wabam po ba bi tina dam ye wo fufu pa bi ma na di na se twedi amponza ne pe na enye ho emma we mu wabam Asem Mpe Nipa wo tie me wonya boni bia kwen afaso ayi wadi no watim se wo was pa ngofo na wo e chama nya ho na wo sa wotena da relase obi nsu bebie bi ohia nipa obeba befa wo ditum sa abrapo no antete ase sa badwina wu emma ne asie ne mu abam afa na otegu a wo de obi ko nante di obi agoti so na ye wo sa nyansa nim fato duane bi di fato akoko ye nwofufuo ma di na baby abekọ akonya na hokra de omunnim so wona abekọ akoma naji edi wakatua ne bekọ so reka ani fie ma we no mu abam relax ma abrabo aduma wura awakura lutu sikande wawia ne ofande mu oduba boss ma we no mu abam nyasa wanwa wo mfa nipa ofro bia aduma so nko antimi nye emma akoyi kwase yi nko amu abam cheer up ko wanim usika no de bekọ so de kopre connection e bekọ akokakam obebo fom se etu ni odi aye ono obenya so akadua enti mane de mu abam sa se gofo aba oni se nipa ye nipa papa na so ntimi yi ba ko ne ya mfiri mu ndi ntimi mbo nipa no na mane ya metete se mu abam ye ntimi nkonko ye no school ni atwere fe so ya mfa uma amisi ko biem tu abam abu na mmo abam mu wa wunim so onimade na esan bi na aba eni bi ne di wachi na ankoye ko afiwe so pen fufurum ensanchani bi beba na nya anyi ntumi se ode wadwuma ani wo ya ma se besu adwuma ye ngomanimfo ko ne ko tre fufuro na hani nyame beyo emma we mu abam mu nyina na mutu kwan na won kwan ya refisu unimade krontia ebia wo kwa wo nkoduru mu amo nkobeduru wo so no na chance ne ye kese
and ne chance ne kura mu apoa e beduru so bo the chances bi wo a eso chen ni wo mo hunu ne nei e ma we mu abem relase chiara fa ne je ta wo na chi mo mu ni kan mo mu nko nya asumdie e china wo be ko no chances ne be ye mo ma ne asie ni mu abem e de nko ana asie a wonti bi da e ma ni mu abem na me create ma for machi obey your coffin to so chen na ogina hwehwemu no adan ne to kakra ene no credit so ba na woto edimi kunu opeto we tu betam wo kapre dia koye woto epato okunu na ye dwamanfo nya woto a woni ndia di ma we meka wadwendwene ho e medwendwene we ho ha wo ho epato sa na nyame abo ne awotie na ye obi nso fe pa pe oba bi tena didi na da ono abechina de na niwo abepato one day de ani gi abre wo enti nyendwene ha ho nsa anya time mo na e fe impo no wafo wachi na abe time. Cheer up, Juani, Sire, Muaninka, Pato Kakra, one for Bibo life. Muanu said the old fan herself, no one did you what the bamboo besanachi, Nadia now doing one. Am I a boo at the master or can once a one count? My way moo at them. I do proton, intermediate proto, the min to beam, Minesca, Mississippi, Uzunia scar, 7 toffee. Did a bear pan, I'll bet Master Nabra, baby to Massa, or anyway, Jimmy or Henneback on in me. Kona ko pepro to bi na start yan kakra du tam ye tofie nso abeto obi a watofie bi adi kansi bi wo ba bi a na nani na later wabeto kudum de enti ye ne san kakra mu abam mu ma na yasie no mu abam mi ana da me ka se mesese osisiri priest obi sisu asisiri bi sasa bonsam kura ne bawu ndi abrabo mu no me ma ne obi ye mu abam obi ba bi odi twampo amani mu abam school papa bi obi de ne ba kwa usika nduru amani mu abam adwuma bi a unim ye no obi akonya na ne level nduru ho ema no mu abam uni nyina relax mo abrabo na kase ka abrabo ho jiko akire mu anenye na relax na da ne se bo a udi eduru ho a obi antimi nya ho hwe mane ye ya we ntimi mu abam. Okay, anoti yanka kire wo dede bi enanwumre ise de asie bia bo abrabo mu no na ama wo ntwetwede no ma oma na bamumu da biada eya bawo na ama wabamu eya buana ana se yafunu a wunya bi emfa woba na ama wabamu eya buana eya adwuma semwana ena ama wabamu eya buana odofo ene yafutu ede ma odede bia ne se ne asie bia wabrabom no biada ama mi hunyanka eya ba wo kasa mu nodofo e mo ba mu da bia da wate o ma me na na hwe wo papa na na hwe wo wo fa bi na hwe wo ene ba mu wu aba be fa nodofo mani mu wabam da bia da wate shebre sesafo oni awurade 0551931931 0551931931 0548931931 548931931 or for emwamba mu de biada e wo wiase abrabom. Hello the Oforisuo. yeah Oforisuo Pizarro ni yemedo to kikasu mato Canada Pizarro pani power dawroma amemfa nya tsunami ntiemi nya panini sister Sadia otomo won kikasu police station ani mo pe sam kwadina ja wo shut very part den na Oforisuo and Asem a wodi abai e ma oba mu e wodi ewuye bia ho na Oforisuo nipa bia sa e te sansem we a e se wo mane hyew nkunan na woni ba wo so se adie o hawa na mi wo mu se mabama mu a ya tun America bi wo ho na Oforisuo ye be se sabre no obi e dwena wo ho ye ne amanu bi se wonya wo nipa de sere no keshi na nsina mu bi ne wa na Oforisuo ye tina brochima mu se obi awo ma ne be ne ni asi enne abofa na de ne nkwafi ni se wono ana ma me yo wa de ne nkwafi ni se ntini bi se 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 odi fo bi kapra o se unya wo ne ejine se oba wo ne mu wo oba nkwafi o se ma me ni se ni pa be ni no be dia tu so mu be pe sa ba no ne so ne na ba mo se nyame ma ni bi ntini no ano no anya no ano no se po nyame so mo bi a so hu kura ne na me pa o Oforisuo. no okay hello baby afrefre udin Asa di ni o kin so akofo pani pa yeti o yo ma we mu abam ma
system and you know you have the station in the kitchen in I was about the worker and not to head rest them. I'm more about to one in the jail the day. I'm more Coto Petro, and there were them Coto Petro Leguno. Oh, I'm what he will. And there was a said, Hano. What you could do, you think I'm a what she could have done now. About what you know, to a president of one again. What I got up was a break all year. What you about Abu Fati? Don't know. I didn't let her. And they were putting them in the Yakapa. Let up for the day. Your mamma, take a present you, yet to a baba and you and the boy, dear Baba, and then good idea to have an apple. Don't know. Like I don't know many mamma would think good women now. Hello. Hello, my Twitter as a formula. Now, if we are to tell you what is the secret to what is so nice to the other people who did him 5 times people. We couldn't be out for any year where they didn't need the hand out. Them and could not wait, them and the people. And I don't say more of them so fire and I don't smell ready. We do call you for 2 years to be there. And then it's a cake tomorrow. And you may be and check who do we are the my unit. And that's all more of them. I can't say the community can get it. No, okay. Hello. Yee. Come up, pa. More Salumba, Obia, ten. Yet over and say, we are offer say SK Polas, Yamene, and our thing in Amo. It was once a coffee room of a MP of what is. Future Kofi Amangwa, what say on one echo, or you cook. Of a country can say, the people that was wow. No, I am not semi attack and say, yeah, Papa Ray, yeah, man, and Tamaya Bravo, Ayabasa, Dabby, over what worry. What upon I know when you or I know what is so few. Why don't I want my woman to a Bravo Moswa, or when you go few. Yenya ba go fi ablabom ni enkunku enim ni ewudi na me ede ba go dia ya ni ababuo anfi ablabom ya yenze papa reyen ya ba mi reyen ya ofare wa wudi a ya betcha da bi etida na me kiri se ada nju futu se wona ma die ya fa e betcha wa free ababuo mo we ya offer say SK Bullets ya me ne hene of what say wona nya me nya duma no okay hello Kevin ye Paper try. Yet you. Okay. Mechia penalist for Nina or Falumba or Fasik Lumba Junior. Mechia. Ne penalist for Nina. Okay. Mama Bibiara bet Sibiano. Mama ne embu abim. Si ashe Joba. Not Job. Ne Japadi Nina Shirinama or by Dani Yarufo. Emma ni rimpo katran se onka sentia dinya mimpo na so asema jobu kan ni se midima fotiase ti midima fotiase nkwa de nim se obedi amame enti job na pinti ma afa de ne japade ni nyina be she ni nsa enti nipa biara no se oti wiase ya bibia nso biara na ebeto no mama ni mbu abem ebi krara na anya nkopon ede so wahwe mudamos no okay Kevin no abrante Kevin hello yeah hello but one you baby afre budin but very me ka free techiman yeti o fa ni me ye me cham ina o program yi chat e ha abo me bibiri no falumba de e be kan si me nshira ni bibiri me dia dika ya me hwe mu program afutu se ma falum na se mo kan na bo ami anne de na me kwa akoye aye de na wo koye na obali ameniti
din simbi fumbi chiremia so that the name is a program ya offer and come ya idea in come here then you have a class in the music baby say yanko pon so do baby ya unim di besi e say nipa de oye den ya hwiase be no nkyere se wo so bani bu obe wo so koso ko wani na anim de wani then ne the team no into free that day be payment ne about 7 na maba betrem ti okay if je ni same currency SMB be ba with media bi atu kotoku bi akoma ni ya me shira mo nko de mo yere ne boa ye mu bi amen na me ne mo nya adwuma amen eno ti ahwease wo ho a wo so de so wo hu e ma bibia mu wa ba mu ate hello baby afrefre wudin I am free for you now. Who ye? Penny you. Yo, Yamiasi. The American, the Damascus Brave. The Kia for me. Oh, Debia Mikino. And that will me attention. The one the personal number and to German number. Okay. Okay. The American Mama as planning and Yammer be named Mission be brave. I'm a mom who say you ask me that wouldn't be obeying. I can't that from more when I could be making us until the equally ability. The money in the above. You're saying I'm so back on another piano. We won't cry. Came to see you be empire into you. One mapper. And she got nobody else now. You're on fun. No, okay. Hello, good evening to you. Brother, you know, from everything. Yami wo to me kase pa. The day Honorable Alhassan Boga, me kase fi Tufunia me kuruma wa Central Region. No, okay. Katache yenti o. And you made a chair was na Namisia Honorable Trust in the incoming president. Namisia mo come at the Namisia that in the same crowd to Tofrawaso. Okay. And you made about body and I made the mammo and the enemy. I just a brain up, baby, no me ala Samboga, me yambre na mi shemu seya. Ansan na mode me die the area na me ne Ukraine na me sheni ala bi yefile mo nchen. Ita bi na baby na ma pesa me fra mo me ya na me san kamo. Ita ne ne die about body and I made the mammo chese mo program mo. A program be a woni papa. The sheni na be bre with the matter. Okay, hello, last caller. Hello. Baby, I'm free. The church I wish you I'm on crash. I'm a come to me. And the plan I give you a friend. I am not doing. There's one me fapping. There's a name be. Oma yenia yare ho baby no oma ya register it should be so ani akai mo 17 guy jene na amwa me cha be boa me because me bi obi ho e kon kam ne fa so na te be kon bebre ndimi fanin ku di echi en ko en enfata me se ene na e pon echi na bi ama me em se abo bebre me mo se mpa moka wa cha se okay hani adu ofra no enyina ebesie eno ti se ahwiase wo ho a so de enso ewo ho eno ti emfa ho ni abrabodi wakwa wie bia bambuo eya ba no orofo yese enhwe wani enhwe ho ni nyina achie no ma bibia mu wa bamu wiase abrabom da bia da na se bretumi se sande a na shebretumi se sande a emere pese mu no so be sibi wate ma bibia emu wa bam enoti said the adwuma die yes ahye no fe yawa da biada enwom ekasa dwumadie na yahye de ato abotati abetwa su ada bia meka cho so na maba so adwuma ku bia da wuruma
ɛna Sompa Asem Mpe Nipa yɛtumi edi bi besemo yɛkɔ computer so dwedi emra zizia me pese me di hini ewo me fie nti ɛya na nneɛma a me de siesie me fie de sɛ me tiles me WC na me shower set no me pere ne popom ɛne de ɛbɛkyɛ de ama me ɛno nti ɛna me tiles de ne nyina me to free Frank Enterprise tiles no size bɛ na wo pɛ 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic wobɛnyɛ ne nyina de Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so bɛnyɛ bi wɔ hɔ washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni nyina ne design ahodoɔ bi a wɔpɛ no wobɛnya bi ɛwɔ hɔ na ɛba WC na ahodoɔ so de a water closet ahodoɔ bi a wobɛnya bi wɔ hɔ kitchen sinks and the taps ahodoɔ wobɛnya bi wɔ hɔ washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa Urukoto ofie na no a akonfo ntimu ko wian so no Frank Enterprise na wobɛnya bi sɛ ne so bɛwo Frank Enterprise awo Techman Market Magazine Road and Sanabedru Bernard Filling Station no abrosan yɛ no mu a ɛhɔ ɛna Frank Enterprise hɔ na ne de asɛm da kura ne sɛ so wɔ bulu is bono ɛne ahafo ɛkɔ akɔpem nɔfo baabi a sɛ wopɛ tiles papa ne nneɛma ma wobɔ so bi atu akɔtɔn a ɛntɔ w'ani nkɔ baabi a sɛ wode wɔbɛkyɛ Frank Enterprise ne ɛbɛma wo ne papam ɛne deɛ ne boɔ ɛda fam frɛ number ne sɛsi a na te asɛm da ɛtɛn deɛ maka akyerɛ wei number ne 0245 28 3458 anaasɛ 0205 987868 na kwasɛm ne sɛ yɛka Frank Enterprise a tiles papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, Edruho, Eyanenu Paibo, October Bosune de Tosso Dununai, and da Tosso Dununum, a Radin Centranin, and what ye be Juma say, a Radi to me by Juma, and Paibo Cassia, a crow, Jia, Fahudie, Quahusai, and in Centrani. Only a Radimabon Punimpu, ne Radibejo, Asem Mpe that's what they say, God of Miracle. And Centrani Yankopo Belfani Tifo Bishop Abel Sakikwapo Sida so Ayang Wadian Centrani P. Our October and Paiboyase. For how no mania would that no quadra Nabra na and Centrani Yankopo Paibo Cassia Yachino Ubitia Dancie Beshia Atum to Foy Jojo Ahi Joshua Bano and a Sida Atum to Foyina Onyankopo Tifo also Pong Bishop Abel Sakikwapo Awurade basa de na ye na dwuma sɛdeɛ ɔde na ye dwuma efiri tete no bɛka ye ho ai ɛwɔ Atumako Fodua Sida Worship Center Mount Sinai Hospital akyire hɔ a God of Possibility Prayer Festival October the 8th and Centrani beto bisensuo na wɔde pie te sɛ awia anti antwu ɔsoro besane Awurade bɛyɛ na nwa dwuma bɛka ye ho wɔ Sida Worship Center na deɛ den ne deɛ wonam nyinaa no ɛnyɛ Awurade yona Fre Ahomatu Foiso 0553 535389 and 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival. Awurade to me adinina. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu. Na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo kɔ Canada oh woko suku na yesi agya pe aba no nso okɔ na nso no de okɔyɛ adwuma me say amanfo akɔ no enya gro ya no ho na de won kɔ saa no oh express group for ya express group yes express group obia na nia bre pese otukwa kwa ama no ne de wo de obekɔ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Next year visit and now turn so or Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa what they obeko. Say ya juma so what they obeko Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Kumase Asafu Leba Runabout wa and crying Kennedy First Light Tema Community 18 Lashibi Goy Filling Station Sunyani Silver House Ewa High Court Tamale Ayama Building Yabe Tamale Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices Ewa my bebre so telephone 055550067 and 0249 000448. Only we define everything everywhere for everyone, yeah, the luckiest everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. Only we. Okay. Yamashafo ni atiefo nyina kwa babiem eba so Asem Mpe Nipa so na Asem besi afidie wesu Asem kase besi o Asem kase besi pa ene otetetu bafo ma bomenta mu ene ye kɔ data no ye firi ho ane asa ba anwea kwanta esan se asem wasie no enya asem keto akra abrantie no firi afigase asokore adie no baby dia ye no sa broki ha to de mi hu bi de wu anu odin papa say no dino 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 wa de mama say no dino da 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 odi minwa say no dino kada chie me mo akwaba ya eja empom te say nyame no adom udin de say pacho me din de kwa bepoku kwa mpoku firi hin na baaye ifiri asante asokore pacho afigase asokore pacho usu din de say kwa bepoku kwa me wakosam ne say awodi abedan Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye se me nko moa yo medase eni matiefo ne adofo nyina we de ma se mienu pe anam de baha first one mene meyere eneti aye frɛ no say frɛ no root akua root o afigase asante afigase ho na wote ba me de mo asante asokore na maye no ho ade ma hye ne kawa mienu a mene neti mene ndeda sore ani na anu ani na nsa me ho na obeka kire me se wone ne namfofo bi anya adwuma bi ese omokoye wo data no manso de ba adwuma galamsi galamsi yi enye easy anam se kuya na galamsi de oba de galamsi de de na akoye no ho o se kada che transit ni wate e pa choma mete wase o se ema adwuma bi na aba ema adwuma bi na aba na omoye dey omokọ akoye nam se ema adwuma bi na aba na mokoye dia ne se adwemboni bi anim dia mini problem if se me yere no ne se boni bi anim dia mini problem o se ne din de say e fe no akua root on so frɛ afigase o afigase no okay enti na dam wadwuma me so sebe menyuma me bre me totals me sa wo system am de adwuma me sa yusu pragia wo kada
ewo asante afijase no bo ho moden pa by nam de my wife ni yenti no menyuma sema ye basa de no ya nyuma ye basa ofomachi enye se bia ofomachi baako ana mienu atoso 4 times medium nim se obesa kira bema baako na different enye se bia megu nanimu ase ba niema wo ye no wafo wachi de dikan de toso miensa asana de toso 9 medium nim se me yere no no obejai enso bahwe animu sa wunyai na enkomo a medie ni se okra me se okọ sata na me wo adwuma mu a meye na obekra me kra na malol fe ana ode koye so fan ko galamse na se so one ne nanfofo mo na se adwuma bia ba me nso no oba odo ne be ma odo ne yere de ana ma na kwa ma na koye se ne nya adwuma bia na omokoye akohwibra na omko bo no ankoye adwuma bia akohwibra nchire mu ne sai okofa mpana wo ho se okoye adwuma no edi be 2 weeks na otwemienu no me wo ha ana ne nanfofo no frɛ me se omo ba anam se omo ba de ne omo fa me yere nya dai emra no no onim kro mo na mo de ye dai mo de ne koye eti mo fa ne mra eye akuya wurutu no ana mo ka se yo omo na de ne koye enti omo ntimi nya no ho ti sa de omo ye dai omo de ne beba eti mo fia na omo ye dai omo bae omo bae na mbusan se mo koye na kosi se na o se omo ko ye adwuma na adwuma no ko mo koye no kwa na otwemi no ko nti omo ka nti omo pese omo sa akọ na omo koye na otwe no se ye na otwemi no ye de ka ho na ye bosome ayi omo nyina sa na my wife no ka obae no so obesa akọ sa beko if so ye adwuma na otwe so ye adwuma na otwe ne se ntu a o ka e so koye de aka to eto aso ni tu aka sa na me yere ne ka o mini hobi nti ono ko bedi asokore be na otwe bi e ka ko na otwe mienu ana se time na so ntu omo ko ti me friend adamfo no ne no koye no ebusa ne se asema my wife ka ye no kore no so o ma adwuma na otwe mienu ni ntu omo ka ntu omo ko de aka na ye dai asoso nam si yo mate to omo ko no na me ye dai mi ta ja na kwa ma na koye mi ja na kwa ma na koye a so obeba so ma hwe na nim sa na oma eti no mo ha na adamfo ne frɛ se opese oba na no ko oba kompo nye de onku bi na ho adwuma ne kompo no enkreke nam si yo ene oba de ene family ye dai ebra se ne ode ne ba first one fa ne blasa enti me yere ko anu so nye de oma afijasi bi so oma enti ge no ode ne koye na no force na no ye dai ode ne baaye no na mbisa ne se akuya na ade na so oma no so onye bibia enti me ni di nkomo anti na nkomo na me ni di na emfa ma me ni mienu na se me tete nsensem bi sembi te se ensem se wa fa bachi adwuma na okoye nya adwuma bi na okoye ye me tete san nsensem no na me frɛ no na me ne kasa ti me ne kasa na no nya ntia se bia ma me na ne nanfofo no me frɛ mo ba fie se ade se ni na akuye na me entene na wayede na wote se wafa mpra na se wafa wachi wo me pa cho mame kaba mame kamera me pa cho yes how you be free esa me be free yo eti me frɛ emaya na no mo na be 3 bibi ntimi mfo mu di ntudwa ana mo bae na mbisa mo se nipa sumasi my wife na mo de no koye no ensem bi se na asi na de na ekoso ana my wife say ai aba na ka chem say ono de okoye wanhu problem bia wo my wife no ho na dakope ana wanfa ma da fie na m say dakope say no so omo nanfofo no baako babia baako da na different from babia omo da enti okra na danfo no say okọ baako no akọ da ana so okra na say okọ baako no omo different dey okọ baako no enti waka so okọ baako no na baako no so ka kire ne say oba no ho de baako no so oba no ho no oba no ho no na de asa na obeja no kwan se onye de omra fie beda na de ode no ko ene say wa mafie ama meda enti mi why say okoda be manchen o data no ho ti sana guess na de e kan enti kikiri na we ye de ye twa so
ana obi akọ no ba bi be ma odo na ere de nam sa ne neti ti me ne neti ya na me so me okada na mitwe ni ntino me sister ene to ma me iti me ho na se adwuma ne nye adwuma ne mfa na me bo night iti oba ne suspect me say me twempena akua wurutu no o suspect say me twempena iti no me ye adwuma ne mfa nti na me bo night kakra iti ada me ye adwuma na bibi pusu me say me mrafie iti me ba fie no me so ba bia me wo no emu twe kakra ana mpake moto ni si baabi ana me ba fie me ti se noise bi wo me dan nim wo dan nan kasem me dan nan kasem ana me gina me mpuma na chi ana me tie de ekọ wan kasa wo dan mu me yankasa me de na ni safoa so ba ne da ho se me ne me ire net nti wunti me nkasa obetu puru num emre kwa wife ho nti me ti noise ana me ye din na run by 12 ti me gina by 2 hours na oye ko ba no nim se baba to oye ko na ti na ko na oye na ebro me so ko no mun komo no bi ni sai ko no mun komo no na o ka kire be ma ne se be ma ne ka kire ne se o pese sebi o moni mo a o be so yi ni be ma kire no video call etu ha ko na no video call no etu ha ne na yi sign ne bando ne sign ana mo ye no ma ko it is there na the be ma ne kan ni ntina se na emami ntimi nyina ti mi wura de mo na ho yo basa enye easy fara na ho bese enye easy be ma ne no madura nyu no wanom enso me fa ne sa ti mi wura de mo na ge sa wate my wife ni ye mu she no ana da ne phone to na me fa phone na mbusan se ho na ne ye ko asemo ka che me se na danfo no ne ko galam se ni kunu ana ne ye ko ana am say by this time 12 obi kunu na ne ye ko by this time 12 emle ko wada oboa chinchi na me ne me pa me frɛ no me so na me phone me am de be frɛ no eti kikiri na me je phone free ni sem o ene ye ho de ade a wo ye ni ntino me tere me sa wono so me bo ne pa me bo ne pa bo ne sum me bo no eti me ye wie no na me je phone no se phone so ekuta nso password da so na me ka nze ku ya yi password no so wonyi na me ye ya na o yi password ni free so o yi lock ni free so no se na ba bia numbers ni wono ho nso lock da so onyi mami a o se wonyi se lock na odi first one the same lock na itimi yiwe no itimi adwen pick fast ana me board the same code no yiye na yiye yi lock yiye no ana me call be a number so me frɛ na me de me phone frɛ na eba number na eba wo me de me am kasa me phone frɛ na eba number na by boy ne number ndi why my happiness why say my happiness ano de akoma as a love what's why say my happiness manijie ana de akoma bi ato aso heart sa just na akoma no now so ye de yi o me de me frɛ na eba me number na ayi bi ama emma me din ko me se kwa me ana se bibisa emma sa kwa din na be wa hye number no nso sa my happiness my love happiness itimi yi number no ana me call WhatsApp line no na chat aye ni ema me bre iti first thing me call the video no the first thing ade ba kwa me sa ti me boss so any video ba ko ni video me hwe no wa naked video oba woni ukunuti adaja video clear eda ho anu asende ko was send ko mo bet ma delete serious akua root wa naked video oba woni ukunuti ma ye ho ade ma se okawa wa naked video eno ne first na me sati me ko boss so ye mi hu that mi hu ye no ba sa tam na mabo na wie ntini me say hu ye no na ase wa free fie me so na o pese obeje phone ntini na me so pese me de phone ba man ntini so me free fie no hu se phone we okom say no wo hu se ma hu video no no wo hu ba mi hu video na me de ko kire ni sister nso ye ne ben
around by 12 to 1 no and I'm the coach any sister and be binti me mboni din na mde coach no me de coach no ko wanyini enti ni face ne bai no say enti akua root na isa de we na am say ya wono enti me ka chen say coach no wofa ano say da bi oyire naked de eni kwa say o de coach wofa and am see you mate and am de koda ma de chinye enti mi sister no to moto no ma me no anopa bia mbe fa ne ba e de no ko school enti mo ha no friend me say me fa kra no ko school na ade achi say na my wife nso di kan wo mi sister no hoda dada emre kwa minim enti me koye no na wote mo mi sister nchen na mi sister ka chem say my wife the case bia beto nanim no se mabo no na mbusa say na sister mpachi wan ka bibisa wan ka do ye ya nche okay mo pensuo bi man no wan ka de wo ye wodofo ye kona yakoye ye ho aduru wate 21st clinic for twa ye won to mo ase ama me ne wan say ya de nipa benya wo ya de kuro ya ye 21st clinic you ko omo amaki be de ni omo ni sciatica expert no na sciatica no so sisi e fasire mo na kokuma kusu na sintrim ya de ye pa ya de bibre biada ye fa ko da 21st clinic massage ni nyina ye adwuma baduru Dr. Hansen o bamia mo bo adwuma e wo 21st clinic papa enya Asem keto aba laboratory ne scan ni fidia utopi massage ne so ye adwuma orofo du ba bia ko memia mchiri wam now so oye somebody wate orofo 15 branches and 21st clinic wo Ghana member Kumasi Asha overseas adabraka wane Sompa TV Sompa FM no na wabrusa krom obo ase cancer quarters called Johnson en kan obehu won no wo sunwane kranza tachima 21st clinic ozinyi mini 0540311311 0540311311 3 eco capsules ayadu papa bi e badwa so ye 2 koko ya de ase 3 eco capsules Coco Master and American from the amount say ye coco coco pa 3 eco capsules and American from the amount Kolinaka ba Dani Heba Mr. Yeba Apidank okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 ye konye kopa kurase aduru enomwate eye reko heba misha eda American from the amount omanfo dodo no a ena no reko heba misha no odi ho adanse enya Asem keto akura wodofo edu papa odwa so edu papa ho edu papa wo anya Asem keto akura enu bi ene reko heba misha eda American for na media ma enu ne akurase dudu no enu na American for na ye fatete atepon so dia orofo reko heba misha wodi him e wo Ghana ma enya Asem keto manfo agina tum enya Asem keto akura koko no wo so usisi ye ya pressure no so medika ka cho so elu eye high be ma nkase e wo mpam sa na yenkwamwa na kutia yade no wonom reko heba mesa ebetumi abo apa wodofo upebi ato a Freddie Menseba e wo kewu sa na Time FM e wo boase Free FM e wo Tachiman Boga One of God Pharmacy wenya bi ato ho Menseba e wo adum yenko ne yenkoto reko heba mesa ni bi wodofo ebebo ye na atue yade a mebobo ye no enyina ase 0248672271 0248672271 Reko heba misha and American for the amount. Women of faith was it the Lord is our victorious banner. Women of faith indeed the Lord is our victorious banner. Now women of faith woman Mrs. Genevieve Abrefa Yabua or Hini Adazwa aka manchiri mo se orofo se unya yafru enwo banko ade abramye mo paye no paye ni paye wate na omo se be mo asonte se Women of Faith platform so ho and a war bomb paye no telepa e 12th of October ekosi 17th enya Asem ketwa e wo platform no so na 18th October eno na wo to ne safre wiase manyina ne ma omunya yafru emfa ngo ba se bra na Yankopon ebechema enya Asem ketwa na kwashi Adam ho e wo culture center ho na dwumadi ebekoso anopa no enonso manopa no nkron na ye di dwumadi no akona wiye empaibo no enche kura so nyame ebe nyame ne ma ebe ne ma na akwantre ne de he yese fa nkodanta ade bra ifrise we ready okoje akoda de a yese nkodanta ade eye ready pregnancy kit no to bi ifrise test ya positive edem enya Asem ketwa so unya yefru enwo banko ade a Women of Faith no hini ni adazo ase hia won ewo kwashi Adam ho eye memre de di animu anopa no so no nkron yapon empaibo ne nwa ifrise sorabofo na ebe ye wo madwuma worofo minister kasamafo a obed
kasa wo dwumadi na se prophet pa ofirinkan na eba minister Audrey Japan minister Abijo mo na de nwom to baji krupo twedi apon ba sa yi adom tata wo dwumadi wi ase se wonya yefuru engo banko wodofo a human of faith one wo hinini adazoa hia wo mo ne yema oba ne bitri enta ahnasa ahnanan eni nyina bibe piepiem anya asanketo akora Apostle Dr. Amegashi na Apostle Dr. Megashi se men kan se wono ena the spiritual center ne heba center no ebaye na pempi adansi amedi wa Apostle Dr. Megashi woni se wono oba ne ofura wo ye ba no de ninduru na mo entini nduru no eye tatahwe enya asem keto akora yade bai ena de koda Apostle Dr. Megashi a otimi entu ase emfama orofo Osei Yaw Oforisuo mo yade biedin na so wa timi so widiem enkoyi a fa beda Apostle Dr. Megashi na wotu ase emfama makro eho ena wowo woni post station no ena eben ho pa old post station no eho ena Apostle Dr. Megashi odi ni dwuma ewukuma se mountain so orofo gisika tu botomate so mpasika kese na eno ena mema okakra ena echena eyi a ukọ nyina benya bi na ade abonsoa ye sompasika kese faafo no na nyoma enko kan enfama star 426 star 1 day tash star 426 star 1 day tash na send call all network select Sompa FM no na ma prompt messages no hihye nyina kama e beduru baby no ma kwa say fa mobile number no say every say hona sika no ba begu orofo yen konkoto bi wate kwantie musuo nanso sika we de musuo sembia nim ubenya sika twa wanum anakre wa kyera no pa euro na ukori nyina no ubenya sika abonsoa National Lottery Authority nsa hyase sa na nfie dungotwe a emfa wasem enso enkoso ye ko akoyanim yanim ten na yeko kada chie yetie wo bema na yetie wo yo wa ko duru ni wode koyo complain wo sister ho eti mi duru fie no mi duru mi sister ho na satan no so duru ho ana mi sister busa am say dia nam dia ye oba no nam say na wanka do ye no anye de ankyerɛw no se wo so wabon nam say ade se ni no aye de waye ntina ma metre no me nsa wo no so na me decide we kyerɛw na nka bi adade no ana se metre me nsa wo no so ka me hu idade na nka me ku no no busa am say de bade nam de picture no video no kyerɛ no say etu yire pa na ewe nam say ha ono kwa no onyini etu ono kwa mpono me di picture me di video ni kyerɛ no kwa ono no a on pese obehwe kora fi say airtime eti oye ya my wife ye ya say opam mi sister che so o se na o mane nko ba bia nti o de o delete akua wurutu no no eti mi sister me catch mi sister say wa no delete on for mame na me na mini me kwan ya me fa so eti mi sister krokro me a na me ka say o de ejai o do mane delete ana o delete ye ana o de na phone ma no de koy o de koy say animguase egu ni nti no ana say animguase onya ni nti no on pese obetena ba bia me no no efie ba kom nti o pake ne niam ba kom ye no bi ana o kotena na busu efie ewo afijase eti o kotena ho no wanye ba bia nso ye say o ma me nua ba akọ ana o kosuye ewo afijase ho enti no me o hwa na bibi pusu me say me nsa nkọ na busuafo no ka chen say ade sei ni sei na mai dai mahu anasa ade sei ni sei na kwa wurutu aye eti me ko no ofa ba akọ ho ewo sei kurum na me de kotu nanim ana one me mienu etu ana mo ekọ omo busuafie ho yakọ na ne ofa ba akọ ho ti hia busuafo mienu mpanifo mienu ana me wife ana me ba me de na mabusuani bi anka ho etu ono kwa no onyini sei wurutu no aba fie ho etu obisa me sei na wurutu no wai nam so o ni pesu mesi ho ono se na mi ame ko frɛ ne mla e wo figya so ti mi ame ko na ko frɛ ne me ko no wo fie ho na ko frɛ ne ma ne ba se na wo fa se wo mla odi wachi bai odi machi e bai nti wo bai na mbisa no ai no wo fa ne busa me kwa so na me kyire mu kyire no me ne me bo mama ne na me ka chen se ade se ni se na no wo fa se na dai aye ana me so busa ne se na oba ha se no mo ahu se wa ba ha se ana se oba ha no obi amaye no ho ade esen ka mu busa ne se edie nti na oba ha ana se bibisa o ma ntimi anka hwe na se ma na wo fa ba ko e ka kyerem ne se
menye ne ho ade e ma busuani bia mo fa picture ne to so asema no wo fa ne ka kire me mo fa ne picture ne to so wo ya ne ho ade ni me ya ne ho ade no akua wurutu ono no wonie ono no so di akire ho kama na wo ya ne ho ade ne wo fa na ama bi omu nyina ho na ade no so wonye ne ho ade nwie o se sika na de bai anso sana na wo fa ne ka sika wo de kwa akua wurutu ho ade na anso ekwa be so na anso o se ka 200 cedis anso 2 million me na me ka kire ya mpa so an sa sika na anso na wo se oba na me koye na ho ade de ade o mo kan no ensese yam no mo ye na me di so ba se na no fa sika na anso de me nim hu ayi bia woni na wo sei me na wo mamu enan ba oba no de ba ko ba nti no me ninu ewo enum ba ko no de me nyinim firim me se ne me si don kora no me obi agusa me se ma wo 5 ti akola nso nim se ne papa ne onim se wo papa ne makora no de ne ba kwa no nante wa no hwe no me ne na tena almost be 15 years ni me ba do odi kan no me ba me ankasa me yefun ba no wo se akua rutu afo wachi ahodo nan different different nan member ni nyina wo afijase wo ba ko ekosi wraponso asokore ekura ase wraponso de toso mienu ekosi asukoko na yede na ya wote ase ade de wo ye ne se okuruwa ebusua okuruwa eyema ede ebechi na ya no onu ahu se wache no onu ahu ohu re me ama na ninie misumani naked eye batu hu soso a ya na ade mfomso no che no mebre sema ye no ho ade enti de toso 9 na wo ayi manso yi de toso 9 no na o manso the first one el raponso second one asukoko third one ya ekuru masokore de toso fourth ene e manso no na ni nyina wo che no a o ka se fa ne bone che na so de oni ma che opa ba wo pe wade no afa na wade sa oni ma che opa se waye bibi na akua root bebu nkotodwa po ache kada tie se ba bia wo yi uni hobi ebia wo ye adwuma esi den na hu se wo twempena ho eno de waye video mebiri a wo de asende me oni be ma no a video mebiri issue ni nyina ba wo de asende me etimo oni videos woni be ma no wo man so no aye video asa o mote ba no o kisi asa o kisi no ena wo sade sande geno me ameyere no akua rutu no ne be ma fina no sade sande na wo bie na no aka se wo mpewa na okay me the first starting ne de ade na wo ye na em ya etimi me ka chense me ntimi ne ntena bi ba se wakoye oba ho ade a untimi mie wa na nka se woni ne ntena bi so wakoye no ho ade ma busuan ene de ye ka ne sa akwa na wudi a wodi wikate ho asete ho se me oba me ne na wo de me ntimi nka se me kwa kofa oba foforo emre kwa me no wa wo nan na oso ne akua rutu tran no wafa na chipan Debi ontimi nka se ontimi nkyerem se bia kwa me oyire ni anase omprani asokole na fija so bia no obeti maka jem se me mprani ni pesu mesi producers ne se ababa wa no yesa nti papa me need just one cd kompo da ho me je adwuma pa oyire ni nie mere no no we so wo hin data no ho data no ho no we sa de ne se de ne so aka ho se wo ye de ho no se no na se wo ye adwuma ho se be ma ni nti na ho na be ma na wo kan unim ni din na mpo ni na din komo pen be ma na me ni na din komo e no se say metimi send no voice message si wonye dey wotie se me ka chen se oba na one nete no me yere no ma ye no ho ade na me send voice message wotie ba on reply me katachi se ka dua de ka man ho kwan na wo dodi mu na da na wo fra wo yiri ni ntu ni funa be ma na ka wo fra no se di omini se oba no medin ka chen se tu ha odi eno na tu ni tirim se oni magya na se bia me na me ne gyae enso awale mu de se be maka se oni wagyae a na nkire se oni wagyae ese mko hu abusuani ade ansana obeti maka se bia
awale ne atwa na se bibisa if say ade na oye no ho abufuo ntina ma me de ye dey e ka sa ana be ma no so no mi sister afre no ene na kasa one ne kasa o ka kire prince say oyo ba bia one nnete e wo data no ho one ne da sole be ma no o se one nnete na wate sa issue ni nyina na ase o pese wo twe no ho efiri oba ne nchen mi wo honum bi panipa ya na empempi no utafa wo yire fon ehwehwe so ana oh dako anam de esa ade na wo hu ade bi a ani enyan penye wo so ma hu bi uyi we ni firi ho a mi yi naked video ni firi ho a se issue ni nyina si ye no me ne nete o mabusu afi obe na wotwe be na wotwe ni na wotwe ya mu ni enu na wotwe mi enu kwa na wotwe ya mu ni na so ba keto no oja na hokọ na odi mfie sai oh afi no ko 2 years watimi ja kura no ho oh na wokọ wankra obi last one wankra me oh ja kura no ho e wo dem lock first gate etini sister ene frɛ me ma me ka kire ne sɛ akua wuru ja kura no ho lock pono na 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 foforo no so ama mebo amane se abrabo sei na akua wuru to obo no ho oh ne na foforo no mu ntimi me ka nkire me de na hu ye se video no de send me no ne ade na o ye no o ya no de send o se he o send me and afi so o send me voice message ekeka ne boso sem kire me na be ma no nti na be ma no fina no na be ma no nti wotimi ja me ba no ho me ba keto onya 2 years wo elo ke ne pono ja no ho eko enti ni sister na frɛ ma me ka kire ne se o ma me ba pani ne me fa aseda na usu no ma me ja no ho anam se ususu se be man de one o yire nete wo kuro ni so me de misusu se one na wo ho ba se no de me mate hint se oni data no ho no way anyankwanta o anyankwanta ba se de one na wo ho one boy ni na wo ho sisi ya no ne boy ni na ho sisi yi otimi ye boy no otimi de no etwa start oh na ase o me kwa me nche se kura ko block o kura wani enhu boy no kwa block me lie boy no de unya na be na de boy no de me wo no ho ase eni ntina me ba ha no bijiro ba bia betimi akuno oh da bi enye ku ase na be ne de e pa cha akokwa mu de me nku bi de na be ku nipa me se unya wo yire mfo ade ma unya me yire enye me pese oba ha be kire me kwasi abu no de abu me no akua wuru tunti wa ya ade na wa anya ade ada na so hwe video bi a chese na enu do kana fidie so a fere gen ko ni be wupa oh metimaka enu na hu ya na me kura na me wura ho ama na wo so hwe video na ya dai me hwe ne phone so no me ye adwuma na me so ana mpe night kakra ti me ba na oda ana me tam ne phone na me yi lock no mi lock no na me sa ko boy no number so ne call na me kate no ba na me nya ma adwe se me friend eti akire no ofre me back ba na onim se bia ne mpra ne na efre no e yo yire no ana ofre na me peke na me kate se o waso de ohun ti de mi ye nyina asama me no ka nyina no still na wuntie wo ne no ba de wo ya na wo ye se fi no ko se wonim na ofre me yire ne bi ma nso asumasi nku anto abodi dua ma boni dua si ma ne anyia no wabo ma boni dua wo bo ne sei me kromu so boni dua so wonim na wotamfo de frɛ me yire bi ma nso asumasi nku no me boni dua me na one telefone oba na sa ko na still na oda so sa na ne yi eti me boni dua na me call boy na yi ho WhatsApp ho no ana me call boy no WhatsApp ho no na o de puno says moving or they send the boy ayi onu an ho da be nyo no ho an say puno man for sebe o mo hwehwe ni ade no they send the boy no na boy no nim ni din boy no dodo na afre no emba e okuro nso emba oh emba ja obi yire ma no wa ni din ankasa de kwame ya me name what the mama say no dino da odi minwa say no dino 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 what the mama say no dino da
kada chisa nu wate kafra enti no aba ha no eni kwan de ne befa so wate me wura ho anwumere abadi ya na yidi so be ya pa ya kwone Lawson Beverages etwetwen komo enen komo no mema metam na bitim yo asem efrefe yase aban emudru papa abrante no ese psyche no kama pa na yan psyche no asem besi monfa Lawson omonsa no de ada mode gu so no esremu amomom sesa no omonfa nsa no we na eduru no no atoto so na yankonko yanim ya asem o mema mo akwa yaja minia reche bibia boko de Ewrade adumna o abrante gi se nyiru twitwa Lawson because nsem na watina anu hye eni nya papa oba no dinani ba no ofo kadajie ofo kadajie emi yamane ko mewra ho mintimi nka bi ewiase kra de kra na ekoso a enne ema no kwa yakokoduro bi ya nneoma kra kyan memen timi fu ofo eni anyan yo obi anu a na de asandu kunu sabio anya mpanatwe mu oba bema aye ho ade asa correction that's what it is why oba ho ade why no ade karache yakoya nim ofo ene de motam no beto so kakra mto nka santa meni how me se we si aho no kra menya me formula no kra na masori akọ nkasa ofo me ra ho eya pa bema ye oba ho ade na o mamu nan wama branti na oba no yakoma na menya so se utimi kura dide na ofo o de ye ni nkomo na se boy be di nkomo ana nyimre ofo ya mo tie fo ina mo ani tie ana afi mo no hwe Lawson Herbal Center Lawson Beverages yes say tente to tietia so to ye no msan no ye fam wadwene o ebi no koma wudi ye fam wadwene na sabe ukonom de pampan no anya untimi nkasa mi wano a bade de komo ibi akofa adwen sabe wono wi ere utikra paw na ejawa obade de ko bi de afa adwen sabe wono mu yinka wono wi ere na bada de e de afa adwen de komo ibi obofun na otinte so bade de komo ibi the santi na Lawson Beverages ya de Lawson dire ginger liqueur e de abase tente beton na tetia beton ni eni pe ya de be chima de asa ne be de asa ma fa adwene dia de yanum na ma adwene mu ada ho de yanum ametime ka ya adwe kwampaso de yanum ametime de dia te dwane de ani bra mu hina no Lawson dire ginger liqueur Lawson dire ginger liqueur areho mu o ani giemu o ya den yanum kakra na de ebo apa ne se obanum ne nyansam ne kwan so ti doko se ensa de ensa da de bia bia dan ho ti onnom a sabio nom no nyansam ne bia kwan so e so obanum a ya de bia ne yanom obi anom nsama ne kidney afeli obi anom nsanya mu pressure baza kakadro eni atagi hia de kana de an akakadro oni atagi hia mu ya dan akakadwe ofo baby akakadro bia na atagi susu ya dan ho baby akakadro she bia na atagi ya dan ho tena yim radio pa o chow ukodia anopa ukodia awia ukodia anyimre ukodia mesrawa kai say wonu mbeti am wati edwane dankasa wonu mu a wo ba wie na abo emfno wo a oko kata so betimi ya dama de atwa ho dim a oye be sanama ye ho ye kan de a Lawson dire ginger liqueur na make afo de ma wo ba wo chow unya enfie edu wo chikro de otu nya den enum bi apemfo monka ho abatan monka ho ane wo chi de dwumadie biase se bragro eya hinsie afishiana awoda die dwumadie bia Sunday special be jamo dia Lawson dire ginger liqueur you've got to drink responsibly man no man ngede emroso 0242 133 577
0242 133 577 and 0248 619 0248 619 sɛ ɛnɛ ɔfase ɛbrɛ no na utie enkomo said yesi kona me say so twitwa bi masa obubobi more disposal couple ha mo man yakiki so na me raho oni na wo mamu say enan me fan say num kra wo ba wo de ba ko ba wa fan se ne ba dina brokura koko mama disposal couple na me yakiki so na me raho na kikis formula na say e be ya losing the ray bitters and losing the ray ginger liqueur na wa kire said you we say aye no ene enkomodi aye da nyina ba bia mema betena na mate enche ne enkomo na aye de no losing the ray bitters inti no kwasem e ma na semom kangu ya asom ne se se ye trase na ye hunu sa ade ne siwa ye ntimi mo enkomo efri se kasa tintin na doso eti mema mo mo ye enkomo that's it that formula no be da losing the ray bitters ya no ye de bo komo ana omo saka say ye de say de mo frɛ na mo man de aye mo eti mema na hunu ti ansa no be fro ba no waje jijale ke no nesi wo eti say bro nya ye bai formula no kikis formula no anu an ye di okay we want na de afra na blog no su gu akiri bo se mu aye nyu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 
bofa enkomo na ye die ni nyina no eyensa na wo no nanso eyensa wonom ntintasuo fanto for message ade we sei atwamo wo ko gina baabi konom nsa na tinta ya hwani e de hwe wo na we susu die ni wo pese bi beto a nom losing dire bitters ano ne nsa wonom ntintasuo hangover bi ani eyensa wonom ma wano nye kokoda eyensa wonom ema wo yam entwakuro efrise wofa wonom a wotimi didi anam se eye dua mako oya ebi wo mu nti no wonom a ekum yam kuro na ofa se obi a yam kuro wu a wato adi wotimi didi ma ho ye dai ho to 20 ni so ye adwuma akoma wura ni ye adwuma krama akote no ye adwuma etia basa na wo de ya donko opie to atwe anua na da bia ye bo tiri so power bomodi ana pe kakra bi edura homache a opie to ne bedi adanse de ayedai e de akere eyensa ana wonom ensu nua hini no a ewo mu nua branko hina hodo na de aye no ema formula no eye de na wonom enya mfaso e di free so mahogany wom ema num bia eboa wo mo efrise na ne moja na ada no tibosume no so bibia eba kama 0242 133 577 0242 133 577 ana 0248 61 99 ofa me ka tie fo na arefo nyina se nyame ya adoma bosumi ya yebe kwa wuramu ye bosumi du ba akui omonko Lawson Enterprise Dr. Ire Obapa Beki wasi promotion kese bi koso na discount odi be ma wo mo be ba no omo ebeji omo nsem eti eye Lawson Enterprise e wo kwada so ani DVL office no hwe ni mu fe ba bi eton se bia hwe no so se wafa afura wontimi nombi oba o ma kwada no fo wontimi nombi wo ye hyenkani a onpake wo ka entu ki no engu botomu a wonso ontimi enombi yene mo na awie osi yene mo ana eno losing diabetes osi twabi na gina na so okay losing dire ginger leke and so say amade mo omremo ye den made mo odin mo so ye de okay yene losing beverages na etwetwe enkomo no eya asemo eya asem papa se sabiaku sabia nyado oba ya yo ho ade ababa wadi ni guase aka afigyasefo panama besentra say asem we yesi atoa so kina because ababa wa no ne ewo ha ese ekina yebo ede chiatifo be frɛ na homa so wan fi ye ya ni abɔ ne no ne na tembidi a wadidi ye no
na oba boarefo wagu hu anim asese ye frɛ wakafa ho brase na ba ku bi de ni kunu na anka we kan ya ka fɛre wa fidie wi so kwa kunyame adom akina asɛm ye bɛsa atena so o kuni sunsun mu na ni mo ya Oforisuo ade ya pa we wi say onu oba ti no ye sa no mo ya fe na ho ko ye fe o de ya pa no experience wo no afe ne na ho ko ye fe kwaku oba wotumi efe be ma foforo ano na de kunu wode asende o kire say na de no fo no na woka depend naked kura ko na de ofe na no na go ye ya naked kura ko oba wotumi bon naked ko de enfia no de say bonus de sende be ma so what as about to be my experience ni so de bia maka so ti wiase a soro wo ye be ma soro kakra me na America chro wo ye be ma famu kakra ye de bi wo wanan so de bi wo biani na balance break when 9 watching 9 kwaku ya trance 0554931931 0554931931 0548931931 nyame ya doma esem ekina oba no ene ewofia ha kina be frɛ no production team no mo frɛ oba no se wo pa wo mra wa ma ekina asem beto no enya asem keto akra ye be kira brantie baby 0554931931 0554931931 0548931931 hello yo ode bibiare Isaac Kofi Mensa okay omo no na be ma brantie na se be ma ho pa o na wo bia woni misa wo yere okuta subambone hello yetie o pa na wa tell se okọ galamsas na o ma ne kwan eko obema wawali obaye no wade na wa woni na tena obobra boni egu ochi oku sunsun adan hello Oforisuo yey tena sidanyo Panipa yentio mebre ni so a Oforisuo get no be hello get before Osei hello kasa hello yeah hello baby afrefre wudi hello good evening mitio pa kana tientio me kate free aprancho hello good evening mitio pa twe free tv no kada che mebre ne ya me kate free aprancho yentio I've said, Miniano, Asemana, make a crack. And only a chair war, young queen. Hello? Hello? Panipa, baby, a free fruity. Then you know, before. Then I'm just saying, oh, I remember, you put me and that's all you do. Who you want me? I get billion. The who you want me? I meant to get billion. I said, yeah. So you go and that's all I did. Gana bobo bema bia you put we need it. Okay, obiso ma yire ko galam se asia we need it. Hello. Baby afrefre udi. E ka so free for gala ko kwaso. Yetio. Hello. Hello, Dean, baby, free. What is happening? Hello, good evening. My Joso Kadachi, baby, free, the young queen. I am a bedroom offense. Yet you. The friend of your watching. Noki. And we are bear man,
Hello. Meet you, Pamo, meet you. Oh. Do come a person who's up there, man, should feel Busium, say. Or bow while no. You know who say, one of them are for 40, and a man are there 4 and 9. When you neglect a picture at the mouth. Last turn. What does a sergeant or Bano? Ah. What do you want to tell? What Bano found? It is Mr. The person may catch a diamond and say, "Just your Bani Flabusium. Down on Lucy Flabusium. I don't know about the Shia. Mother, you do think Kunya, any other. When you're on pen bed in Tanabano, when you're pen bed in Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Yet you. There no one. There no one was it or banning and one dear. Any and one person on one dear. Yet you. There no one was it any one person on one dear. I had day. There are many about one dear. Aha. What? You. Hello? 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 Hello, good evening. Majo so ma me yeko ya ni mebre na so. Aha na me di dwumadi no nyina ebese yeko ya Sida Worship Center nyame adomo a wo kina da asem we no yetie owuo die ese yetie nkwa die be ma na kan side version ano tie kina ababa wa wagya ni kunu ho wofira figya ase akoso ewurutu asisi ya no wode be ma ehwe bomu ewo data no ene anwea kwanta fam ho no na dapa na dedi de ko ba ne sa oba se na wugu obusuafo ani mu ase oba wafa akunu achi empre nan ni nyina wachew nti suba be na de nam wiase nyame adoma dwuma die kina ye beto so fosu Aboagye me ma pamfo yakra me ko long time.